Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya mbere z'ukwa 12 bisobanuye ko twageze mu mwaka usoza mu kwezi gusoza umwaka wa 2024 ubwo ejo bundi turaba twageze muri 2025 tuboneraho kandi kubifuriza umwaka mushya muhire no kuzagira impera nziza z'umwaka. Bwana Sentama waramutse ute? Twaramutse neza Mushakamba, turaho turakomeye. Kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki ni amahoro? Ni amahoro, bimeze neza. Amakuru aratambuka neza, barayakurikira, kandi iyo nkurikiye ibyo bandika muri comments usanga babishima cyane. Bavuga bati muradukorera ibintu byiza. Yego. Mu makuru mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo nabonye ko hari ibidasanzwe bihari, cyane Major wa FARDC watoraguwe mu bisambu agaragurika. Uyu majoro yari ayoboye ingabo zari zije gutanga kimwe twita musada mu gutabara. Ubona bateye bari bazi ko baza kurasa twirwaneho bakarasa n'abaturage babo bikarangira ko ari akazi koroshye. Bagezeyo rero urugamba rurabakomerana, twirwaneho irabarasa. Baratabaza, noneho haza izindi ngabo zo kubatabara. Twirwaneho imenya ko zaje izitegera mu nzira, izitabara zitarageraho izitangira zitarageraho zijya. Irwana nazo. Uyu majoro niwe wari uziyoboye. Yego. Majoro niwe wari uziyoboye, aza kuraswa nawe. Urareba igihe byabereye, igihe byabereye bakaba baramubonye ejo Mushakamba. Yarakiri mu gihuru, yarakomeretse. Nibyo biratangaje, ni inkuru ibisekeje biri ngombwa cyangwa itangaje ari ngombwa ko tunayivuga mbere yuko tuvuga ingingo z'ingenzi. Ngira ngo wageza kuba dukurikiye ingingo tugiye kugarukaho. Ingingo tugiye kugarukaho, turagaruka ku mu Minembwe abaturage batoraguye majoro wari uyoboye abateye twirwaneho agaragurika mu mirima. Iki nicyo wari umaze no kuvuga. Yego. Ikindi Tshisekedi yashyizeho imirongo ngenderwaho mu guhindura itegeko nshinga. Yego. Noneho ingingo ya gatatu, Tshisekedi ntabwo ari we wenyine, niwe na mugenzi we. Yego. Kwihunza gahunda za EAC bihishe iki, bihatse iki? Yego. Uzi ko EAC yateranye ejo habaye inama ya EAC. Ejo habaye inama ya EAC, ndetse abakuru b'ibihugu biritabiriye. Anahindurwa n'ubuyobozi. Ngira ngo yari maze igihe iyoborwa na perezida wa Sudani y'Epfo, Salva Kiir. Ubu ngubu ubuyobozi, inkoni y'ubuyobozi ikaba yahawe Dr. William Ruto. Yego. Perezida wa Kenya. Reka rero tudatinze twinjire, ariko mbere yo kwinjira mu makuru, Mushakamba hari abagabo batabaza. Abagabo batabaza, kandi abagabo baramwibona batabarize pe. Abo bagabo bimeze gute? Aba bagabo nabo mu Minembwe. Ngira ngo babonye abantu baboshye. Yego. Babambaye imyenda mu gice cyo hejuru, bambaye amapantaro gusa, ubundi amaboko aboheye imigongo. Ari abantu rero baratabaza pe. Gusa babohowe, barekuwe. Amakuru nazindutse mbona barekuwe, ariko barababajwe. Oya, sinakurekurwa gusa batanze ikiguzi. N'inka zabo zari zagiye, kandi nta cyizere ko kubahohotera bihagarara. Bivugwa ko bishoboka ko baguranishijwe inka zigera kuri 2. Yego. 3 nako, 2 n'eshatu. Yego. Urumva guhohoterwa byo kirana igihugu kitagira ubutabera. Usibye uwabagoboka akabafasha kongera kwisubiza kubaho mu buzima.
akagira ntabwo yabasana birumvikana, usibye kubafasha kwivuza. Ikindi ntiyabaha ubutabera igihugu kitabishaka. Icyo yabakorera ni ukubafasha kwivuza kuko ndetse no kubafasha, urumva barasahuwe, nyuma yo gusahurwa no kunyagwa banarahohoterwa, ntibyabura kubasigira ubumuga runaka. baragira bati rero sosiyete sivile Noyo de Minembwe, ubu ni sosiyete sivile yo mu Minembwe. Yego. Alerte nkabazi. Arrestation de Bouvier à Mikenge. Njyana Mikenge. Yego. Nti aborozi abatunzi bafashwe bo mu Mikenge. Yego. C'est vers 11h de ce 30 novembre 2024 que 8 bouviers ont quitté le camp de déplacés de Mikenge et Tombwe avec leurs troupeaux pour se rendre à Mikarati, de l'autre côté de la rivière Guerera, territoire de Fizi. Arrivés à 5 km du centre de Mikenge, ils ont été arrêtés par les militaires FARDC qui y sont stationnés. Ces derniers les obligent de retourner au camp avec leurs vaches, conduits comme des brigands. Ils ne sont pas autorisés de regagner leur domicile, mais ils sont conduits au camp militaire de Mikenge, où ils sont torturés et menacés de mort. Ati ni saa tano z'amanywa tariki 30 z'ukwa 11/2024 aborozi bagera mu 8, abatunzi b'inka bagera mu 8 bafatirwa bari bagiye kuragira inka zabo ahitwa mu Mikenge muri Itombwe. Bagenda bashoreye inka, baragenda bagera ahitwa Mikarati hakurya y'umugezi wa Rwerera muri teritware ya Fizi. Bageze mu birometero 5, habura ibirometero 5 ngo bagere muri centre ya Mikenge, bafashwe n'abasirikare ba FARDC bahakambitse. Yego. Aba basirikare rero babategeka kubajyana mu kigo n'inka zabo, babatwara nk'ibisambo. Yego. Nta nubwo bemerewe kuba basubira iwabo, ahubwo bajyanwe mu kigo cya Mikenge cya gisirikare. Babagejejeyo babahohotera, babakorera ibintu by'iyicarubozo. Yego. Kugeza aho umuntu yashoboraga no gupfa. Noneho mu rwego dans le but de les extorquer militaires les accusent d'être des voleurs de vaches. Kuba ko babashinje kuba abajura b'inka. Ba nyir'inka bari bagiye kuragira inka zabo, ahubwo babahindura abajura b'inka. Faux prétexte est impossible à prouver. Ikintu babashinje ariko badashobora no kugihamya. La société civile exige leur libération immédiate et la remise de leurs vaches. Société civile irasaba ko barekurwa, bahita barekurwa nta yandi mananiza, kandi bakabasubiza n'inka zabo. Fait à Minembwe ce 30 novembre 2024 pour la société civile Noyo de Minembwe, Mufashi Santos, vice-président. Bikorewe Minembwe kwa 30 z'ukwa 11/2024, uhagarariye société civile ya Minembwe Mufashi Santos akaba ari na vice-président. Mushakamba rero ntabwo dutinda, aba bagabo niba banarekuwe ntawe uzi neza niba turamenya niba babasubije n'inka zabo. Nubwo tutazi umubare w'inka zari zafashwe, ariko ngo ari 3 zagumanwe. Yego. Hari nk'ingurane yabo. Yego. Ariko kwigura nta kwigura niba bishyize mu rwego rw'amategeko hari icyo bisobanuye.
nta gisobanuro bifite mu rwego rw'amategeko uretse guhohoterwa. umuntu urengana wafashwe kuri yo arengana ntakwiye kurekurwa yiguze, ahubwo hagakwiye kugira n'ibyo ahabwa akwiriye guhabwa indishyi, akwiye guhabwa indishyi mushakamba. ariko byarangiye yiguze. Banavugaga ngo icyatumye ngo bafatwa ngo FARDC yari ifite umujinya, ariko se nibo bayijyanye ku rugamba. yari ifite umujinya w'uko yakubiswe. Ntabwo bizoroha. ibintu byari n'akamara amazi. Reka twinjire mu makuru yacu. Iriya nkuru wari uvuze nanjye nayihawe nijoro, yego, aho bandika ngo mu kanya majoro wari uyoboye FARDC atanze musada yararashwe. None mu kanya yari amaze iminsi 2 mu gisambu atoraguwe na Croix Rouge. Urumva rero ko uyu ni wa mu majoro Mushakamba wari uyoboye ingabo zari zigiye gukubita twirwaneho. Uko bavuga bati dutabaye bagenzi bacu tugende dukubite twirwaneho. Ariko wari ubayoboye baramurasa amara iminsi 2 mu gihuru Mushakamba. Yarakomerekeye mu gihuru. Yitwa Majoro Bulakiri Akiri. Yego. N'ifoto ye nahoze nyibona, ubona ko yavunitse ukuboko, baramurashe ukuboko. Yego. Uyu mugabo w'umumajoro w'umusirikare, ubundi majoro si umusirikare wo gutoragurwa nkaho ari umwana wabuze cyangwa se ari igikoresho, ari igiceri cy'ijana cyatakaye, umwana akajya kugishaka akagitora, none akagaragurika mu bisambu. Uyu majoro nk'uko bo bari gutangaza amakuru ngo yatowe na Croix Rouge, ariko si byo. Abaturage nibo bamutoye, bahamagara Croix Rouge, urabizi ko ari ijya gutora imirambo. Ubundi babihura n'uko barimo baganira abasirikare, umuyobozi bari abasirikare bari bagabye ibitero ku ntare z'iminembwe kuri twirwaneho. Agaragara kubera ko yarimo aganira n'abashefu abatware. Abo batware nibo bahise bajya kumushyikiriza, ariko abantu babyumve banabisobanukirwe, yatowe n'abaturage, baramutwara bajya bamushyikiriza abashefu bahamagara Croix Rouge, bamushyira FARDC. Iki kibera isomo aba FARDC n'abandi bose bafite umujiro bugome. Niba FARDC igaba ibitero byo kwica abaturage, abahungu birwanaho bakarwana kuri bene wabo, bagakubita umwanzi bakamusubiza kure, igiturage bakagisigira amahoro, noneho abaturage ko aribo batora umusirikare ufite ipeti nk'amajoro, ntibamwice ngo bamwihimureho. Bimwe bavuga ngo bari bafite umujinya, FARDC ngo yagize umujinya ngo ifata ngo bari aborozi, ariko abaturage bo ntibagize umujinya ngo bafate uwo mu majoro bamwice. Bwana Sentama, nta n'ikiguzi bamusabye Mushakamba cyo kugira ngo bamushyikirize ababo. Nuko aba bagabo bafashwe barengana basabwe ikiguzi bakagira inka batanga zo kwigura. Hari ikindi umuntu yakwibaza Mushakamba. Njye nahoze nkurikira ibinyamakuru byo muri Congo. Iyo bakubiswe batya bakagira isoni, bashaka uwo begekaho ikibazo. Bahoze bavuga ngo M23 na RDF ngo natwirwaneho ngo mu minembwe ngo bafite gahunda ngo yo kwigarurira mu kibuga cy'indege cya Minembwe, ngo na Minembwe yose bakigarurira. Ibi bintu barimo barabyandika. Ariko se ko babyandika, yego, nibo abo bavuga bashinja nibo babagabye ibitero, cyangwa nibo bagabye igitero bakubiswe barangije barabogoza? Oya, umuntu yanibaza uburyo M23 igeze hariya, uburyo RDF igeze hariya. Mushakamba ni ibintu bitumvikana. Ibyo byo wenda ni ibinyoma abantu bamwe bamaze kubimenyera.
ariko ukibaza iyo RDF M23 ifatanyije na Twirwaneho niba itarabaragabyeho igitero irashaka kuhafata gute atariyo yabateye ko aribo bateye bakubitwa bagatangira gushaka ibinyoma bahimba? icyo ni ikibazo, nicyo kibazo abantu bibaza. Hari rero abatabasha kucyumvisha. Ubu wahura n'umuntu mu nzira ukamwendereza akagukubita ntagire icyo akwaka mu byo wari ufite, wangiza ukavuga ngo yagukubise ngo yirakwambure. Buriya bimeze nka ya nkuru y'ikirurane n'umwana w'intama. Yego. Aho byahuriye ku mugezi. Ikirura kijya kunywera ruguru, umwana w'intama ujya kunywera epfo. None ikirura kireba ukuntu umwana w'intama ushishe, kiravuga kiti nshaka uburyo n'ikiriya ntama. Kirangije kiyenzaho kiti ninde waguhaye uburenganzira bwo kuntobera ukaba utuma nywa ibiroho? Umwana w'intama ati ese uranywa ibiroho ute ari jye uri hepfo amazi atembagana epfo, ari wowe uri ruguru ari wowe wakantobeye ahubwo uranywa ibiroho ute? Ndagutobera ne ko amazi adatemba azamuka. Kirakomeza gishakisha impamvu kugeza kiri umwana w'intama. Ngo yaranabwiye ngo wayatobye ziba n'ejo bundi warantutse. Ati ntaravuka niba atari wowe ni na mwene wanjye. Urabona ko ari uko bihuje rwose niko bimeze 100%. Mushakamba twakwibaza, bamaze iminsi birunda hariya barundanya ingabo bitegura bazi ko nibakubita rimwe Twirwaneho bazayirangiza. Karimo bibaza ko Twirwaneho itari mu mutamiro. Yego. Bayirangiza mu mwanya muto, ariko bakozeho barababwa kugeza n'ubwo abari bayoboye aribo bahaguye mbere na mbere. Urabona ngo uyu mu majoro amare mu gihuru iminsi 2 yarakomerekeyemo, bigaragaza ko abo yari ayoboye bo ntiwamenya ibyabo. Uriya yaratunzwe no kurisha. Ubu rero umuntu aribaza Mushakamba, kandi buriya ngo byari ku itegeko rya Tshisekedi ko umuntu wese uvuga ikinyarwanda uri muri Kongo bamurangiza. Buriya ngo bari bakandiye hariya kuko bazi ko ariho rworoshye. Barangije barumirwa. Mushakamba ibi bitanga butumwa ki kuri Tshisekedi, bitanga butumwa ki kuri FARDC? Bitanga ubutumwa ko ari kwiyenza kwe ntikuzashoboka. Ikindi ni intambara yishoyemo adashoboye idafite igisobanuro. Ikindi cy'umuntu arwanira kiratsinda, ubwo urwanira ukuri. Ntabwo umuntu wirwanaho yatsindwa n'abaje kumwambura ibye no kumwirukansa. Ubugome batabakoreye kera ntibazaba bakorera uyu munsi. Twirwaneho yamenye ubwenge, abanyamurenge bamenye ubwenge, abatutsi bo muri Kivu y'Amajyaruguru bamenye ubwenge kandi bamenye kwirwanirira. Bishatse kuvuga ko iriya ntambara ashaka yayireka uyu munsi, niba nk'uko yigiriye inama abasirikare be bakigira inama yo kujya gutakambira abatwari gakondo kugira ngo babone uko batora imirambo, ni nako bakwiye guhaguruka bakigira inama yo kumva ko bagomba guca bugufi kuri Twirwaneho, bagomba gukoresha ibiganiro, bagomba kureka kwendereza abavandimwe, ahubwo n'abandi bari mu buzima mu buhungiro bakareka ibyo bakora kugira ngo n'abandi babashe ahubwo kuba batahuka bakaza mu byabo bwa Sentama. Kuko ikitwa intambara Tshisekedi ntayashoboye, nawe arabizi nubwo adashaka kubyemera, ariko ikitwa intambara ryo rwose ntayashoboye kuko yaratsinzwe muri Kivu y'Amajyaruguru, akomeje gutsindwa hariho hose, niyo mabondo zo muri za Kinshasa zihagurutse nazo ziramukubita. Rero Tshisekedi niyemere ko intambara atayishoboye, yemera asangira igihugu n'abavandimwe kuko bose bavindimwe, nta cyo kubatanya gihari usibye urwango gusa.
yego. Bwana Mushakamba, hari ikindi twakwibaza. Ikintu twakwibaza ni ukubona ubutegetsi buriho butumira imitwe yose ishoboka yitwaje intwaro, bigatumira ndetse n'ingabo z'amahanga, yego, n'abandi barimo abacanshuro batandukanye, kuza kurangiza igice cy'abaturage b'icyo gihugu. Usanga rero ni ikibazo, ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ese ibi ngibi ntabwo bishobora kuba umutwaro uremereye ubutegetsi bwa Kinshasa? Si umutwaro kuko nibo bawuyikoreje, nibo babigize umutwaro, kubera ko bateje urwango, bashaka kwica no kugira bamwe. Bo nibareka kwica, hari amahirwe y'uko abo bishe nabo bari kwica, bo bifuza amahoro, bavuga ati nimureka kutwica nimuna muri icumu, ibindi tuzabyoroshya, n'ubundi twe dusanzwe turi abavandimwe. Kandi urugero rwaragaragaye no mu Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, habayeho imanza za gacaca, ubutabera buratangwa, nubwo hari abadashaka ko bukomeza gutangwa bitewe no kuhishira ahari imibiri y'abazize jenoside, kandi bamwe banahaza ariko bakabihishira, ndetse n'abandi bakomeza kugaragaraho ingengabitekerezo. Ariko nk'uko habayeho kubashyira muri gacaca, imanza zigacibwa, bagahanwa, bamwe bakemera icyaha, bamwe bakanarekurwa bakajya hanze, uyu munsi hakaba hari benshi bari mu buzima busanzwe kandi barakoze amahano nk'ayo. Ni nako na hariya bizagenda, bakongera bakabana kivandimwe. Abahanwa bakoze iby'indengakamere bagahabwa ibihano bihwanye n'ibyaha bakoze, kuko Kisekedi na bagenzi be nibareka kwica, nibumva ko igihugu bagomba kugisangira nk'uko bose ari abanyagihugu, ibintu rwose bizahita byoroha, cyane ko amazi atararenga inkombe cyane. Yego. Mushakamba, twajya ku ngingo ikurikiyeho. Yego. Ingingo ikurikiyeho rero, ishyaka rya UDPS, bwa UDPS Tshisekedi, ryaba ryashyizeho imirongo ngenderwaho yo guhindura itegeko nshinga. Yego. Ibi rero bakaba babisohoye mu itangazo. Bafite itangazo ryasohotse ejo, ryakozwe ejo hashize. Yego. Nagira ngo tunyure muri iri tangazo, Mushakamba. Yego, nibyo. Ifite umutwe uvuga ngo Union pour la démocratie et le progrès social, niyo UDPS mu mpine. Présidence du parti, ni ukuvuga présidence nyine birumvikana ariko iryo jambo. Yego. Présidence y'ishyaka. Le secrétariat général, ubunyamabanga bukuru. Noneho bufite ngo ni arete, barimo kubyita arete nomero 2, ni ibintu birebire, ariko ikidushishikaje ni ukumva ibikubiyemo. Yego. Le secrétaire général, umunyamabanga mukuru. Vu le statut du parti tel que modifié, corrigé et complété à ce jour, spécialement l'article 24 relatif aux attributions du secrétaire général, ni ukuvuga ngo hashingiwe kuri stati, ku mategeko rusange y'ishyaka nk'uko yavuguruwe, yakosowe kandi yujujwe kugeza ubu, by'umwihariko ku ngingo yayo ya 24 irebana n'inshingano z'umunyamabanga mukuru. Vu la décision numéro 001/UDPS/PP/20 du 9 janvier 2020 portant règlement intérieur de la présidence du parti, spécialement l'article 27.b, kuvuga ngo
hashingiwe ku cyemezo nimero 001 agakoni IDPS agakoni PP agakoni 20 cyo ku itariki 9 z'ukwa mbere 2020 kirebana n'amategeko yihariye Règlement d'ordre intérieur y'ubutegetsi ya presence y'ishaka by'umwihariko ku ngingo yaryo ya 27 igika cya B vu la résolution numéro 002 de la Convention démocratique du parti du 11 août 2024 hashingiwe ku mwanzuro nimero 002 w'ubwumvikane bwa kidemokarasiya bw'ishyaka bwo kuwa 11 z'ukwa 8 2024 considérant la volonté de son excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République, chef de l'État et haute autorité de référence du parti exprimée au cours de ses allocutions tenues respectivement à Kisangani en date du 23 octobre 2024, à Lubumbashi le 16 novembre 2024, à Kipushi le 17 novembre 2024 et à Kalemi le 26 novembre 2024, à travers lesquels il a préconisé la relecture de la Constitution de la République pour son adaptation aux réalités congolaises. Bisobanuye ngo bashingiye ku bushake bwa nyakubahwa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo perezida wa Repubulika kandi akaba umuyobozi mukuru w'ishyaka yego ibyo yavugiye bashingiye ku byo yavugiye Ikisangani ku itariki 23 z'ukwa 10 2024 byavugiye i Lubumbashi kuri 16 z'ukwa 11 2024 byavugiye Kipushi kuri 17 z'ukwa 11 2024 uretse Kisangani ahangaha utu duce bavuga tundi ni uduce twahahoze ari muri Shaba muri Katanga ni imijyi yaho Kipushi Kalemi n'ahandi Kipushi kuri 17 z'ukwa 11 2024 ni Kalemi kuri 26 z'ukwa 11 2024 aho yavuze ko hakwiriye kongera gusesengura no kureba no kuvugurura itegeko nshinga rya Repubulika noneho rikaba itegeko nshinga rijyanye n'igihe rijyanye n'imibereho n'ukuri kuriho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Considéra qu'il est un devoir pour l'UDPS Tshisekedi d'accompagner le président de la République dans ce processus conduisant à la relecture de la constitution du pays en y apportant sa contribution dushingiye ko ari inshingano z'ishyaka IDPS yo kwa Tshisekedi wabona IDPS ishobora kuba yaracitsemo kabiri hari n'indi byanashoboka kandi nabonye batavuga rumwe noneho intambara yabayemo yo guhindura ngo bashingiye ku nshingano z'ishyaka IDPS Tshisekedi yo guherekeza gufatanya n'umukuru w'igihugu mu rugendo ruganisha ku ivugururwa ry'itegeko nshinga ry'igihugu kugira ngo nawe ashyireho uruhare rwe yego
vu l'urgence et la nécessité, hashingiwe ku byihutirwa n'ibikenewe, le conseil de l'exécutif national du parti entendu, inama y'ubutegetsi ku rwego rw'igihugu, ubwo ni nka biro politike, inama y'ubutegetsi ku rwego rw'igihugu yemeje ibi. Ingingo ya mbere, il est créé pour le compte du parti une commission sur la constitution dénommée commission de réflexion sur la constitution, en sigle CRC. Urabona komisiyo bashyizeho itsinda ry'ishyaka rya UDPS Tshisekedi, rifite ubutumwa bwo gutekereza ukuntu itegeko nshinga rikwiriye guhinduka. Iryo tsinda rikaba ryitwa commission de réflexion sur la constitution, ni ukuvuga itsinda rishinzwe gutekereza ku itegeko nshinga. Noneho mu mpine rikaba CRC, cyangwa se mu cyongereza ni CRC. Ni ukuvuga ni C iriya ya ca komisiyo. Ubwo iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri, article 2, la commission de réflexion sur la constitution a pour mission de réfléchir, d'actualiser, de récolter les données, les avis ainsi que les considérations utiles à la relecture de la constitution. Iyi komisiyo ishinzwe gutekereza kuri constitution, ku itegeko nshinga, ikaba yarinarivugurura, ikarigira irijyanye n'igihe, gukusanya amakuru n'ibitekerezo bifitiye akamaro irihindurwa ry'itegeko nshinga. Ingingo ya gatatu, article 3, la commission de réflexion sur la constitution est dirigée par une coordination et siège soit en plénière regroupant tous ses membres, soit en sous-commission selon les thématiques pertinentes identifiées par elle. Iyi komisiyo, iri tsinda ryo gutekereza ku ivugururwa ry'itegeko nshinga, izayoborwa n'ubuhuzabikorwa, kandi rishobora guterana mu nteko rusange yaryo cyangwa rigaterana mu matsinda, ni ukuvuga komisiyo, cyangwa se za sous-komisiyo kuko ari komisiyo. Noneho riterana ryiga ku bibazo bitandukanye riba ryashyizeho. Ingingo ya kane, la coordination, ubuhuzabikorwa bugizwe, urabona hano bagaragaje ko bugizwe n'abantu 6. Hari uwitwa coordonnateur, ni umuhuzabikorwa, w'iyo komisiyo. Coordonnateur adjoint, umuhuzabikorwa wungirije. Hakaba rapporteur general, uyu nguyu ni nk'umwanditsi. Hakaba rapporteur general adjoint, ni umuhuzabikorwa wungirije. Un chargé de documentation et logistique, n'ushinzwe ububiko n'ibikoresho. Un chargé du protocole, ushinzwe protocole, ubwo ni imiteguro. Noneho article, chaque sous-commission est dirigée par un bureau composé.
habayemo rero za komisiyo muri komisiyo, komisiyo ishinzwe n'ibi ubutabera, komisiyo ishinzwe imibereho myiza, komisiyo ishinzwe umutungo, ibintu nk'ibyo komisiyo. Izi rero zibayeho, buri komisiyo ikagira ubuyobozi buteye butya. Perezida agomba kugira perezida, komisiyo igira perezida, ikagira visi perezida, ikagira umunyamabanga, ikagira n'umunyamabanga wungirije. Ingingo ya 6. La durée de travaux de la commission de réflexion sur la constitution est de 3 semaines maximum à dater du lancement des travaux. Ubu ko barimo babyibuka ukuvuga mu byumweru bitatu hazakorwa ikindi. Ibi bintu barimo barabyihutisha cyane, bigaragara ko niba atari ukubikora ngo bashimishe Kisekedi, ni Kisekedi wabibashinze. barabibashinze kuko urabona baranabyivugira ko ishyaka rigomba kumuherekeza muri kiriya gikorwa cyo kuvugurura itegeko nshinga, bikamufasha nawe kugira uruhare mu gushyiraho itegeko nshinga. Yego, babivuze haruguru. Ubu rero iyi komisiyo mu gihe bazaba bayitangije, ubu baracyayitegura, urabona ko bashyizeho imyanya, bagiye kugena abantu bajya muri iyi myanya itandukanye. Yego, noneho nibamara kugena abantu bajya muri iyi myanya itandukanye, bagene za komisiyo zigize iri tsinda. Yego, za komisiyo zitorerwa abayobozi nk'uko babigennye. Yego, noneho hazajyeho gutangiza iyi komisiyo. Umunsi izatangizwa rero bazaba ari ibyumweru bitatu izaba yamaze kurangiza inshingano zayo. Ukuvuga inshingano zayo zizamara ibyumweru bitatu. Yego, urumva ko ibi bintu birimo kwihuta. Ingingo ya 6 niyo navugaga, la durée de travaux de la commission de réflexion sur la constitution est de 3 semaines maximum à dater de lancement des travaux. Kuvuga iyi komisiyo, iri tsinda ryo kuvugurura itegeko nshinga, ryo gutekereza ku ivugururwa ry'itegeko nshinga, rizamara ibyumweru bitatu uhereye igihe rizatangirizwa. yego, kandi rizakora mu byumweru bitatu gusa. Igihe kinini rizamara rikora ni ibyumweru bitatu uhereye igihe rizatangirizwa. Ingingo ya 7, le président arrêté entre en vigueur à la date de sa signature. Urubuga izi ngingo, iri tegeko naryo ni itegeko mushakamba. Yego, rigize agaciro uhereye igihe ryashyiriweho umukono. Ryashyizweho umukono ryari rero? Ryashyizweho umukono bikorerwa i Kinshasa kuwa 30 z'ukwa 11 2024. Rikaba ryasinywe n'umunyamabanga mukuru w'agateganyo, kugira ngo uramwibuke umugabo twamuvuzeho cyane, yitwa Deo Bizibu Barora. Yego, ngibyo nguko aho bageze mu guhindura itegeko nshinga mushakamba. Bwana Sentama, uwo munyamabanga mukuru ni uwa IDPS ya Kinshasa, ni uwa IDPS ku rwego rw'igihugu? Ko neze ko uwa IDPS ku rwego rw'igihugu, ariko IDPS bavuga ko ari ya Kisekedi, kuko uribuka ko bashwanye n'uwahozeho n'uwo yasimbuye, bamusimbuje byari bikomeye igihe Kisekedi yajyaga hehe, yari yagiye mu Bubiligi, hari ahantu yari yagiye. Yego, yagiye mu Bubiligi birakomera, ariko ntiyamusimbuye, byarangiye amutsinze. Kuko IDPS ubu kano kanya ku rwego rw'igihugu mu buryo buri officiel, coordinateur wayo umunyamabanga mukuru ni Auguste Kabuya, ariwe warihoranye, ndetse no muri izi ngendo za Kisekedi Kabuya bari hafi cyane baragenda. Kabuya bamukuyeho mushakamba, uribuka ko bamusimbuje uyu Bizibu Barora Deo. Naba narabikurikira inkuru twarayikoze, ariko yego, nibukaga ko byarangiye Auguste Kabuya atsinze.
ntabwo yatsinze Mushakamba kandi urabona ko iyi ngiyi uribuka ko Kabuye reka nkwibutsa inkuru twatangaje iza kubikwibutsa neza. Uribuka ko Tshisekedi ataha ageze ku kibuga cy'indege Kabuye yagiye kumwakira baramufata bamufungira ahantu. Kuva bamufungiye ahantu rero nta gaciro yongeye kugira muri iri shyaka, aho uyu Deo Bizibu niwe wabaye umunyamabanga mukuru. Yego ngira ngo ntitubitindaho. Icyari ingenzi ni umugambi wabo wo guhindura itegeko nshinga. Urabona ko bawugeze kure Mushakamba. Ngira ngo bishobora kuzabaturikana cyane rwose, bishobora kuzabaturikana bikababera ibyo batatekerezaga, basanga bameze nk'umuntu uri gukora ikibomba atomike yari azi ko yakoraga grenade, akagikora ahubwo no kugishyira mu mbunda ahubwo ukareba mu munwa w'imbunda w'igisurutse cyane rwose. Ni nk'abagenzi babo bajya barashisha rapigi aho kugira igenda ahubwo ikabagarukira. Bwana se ntamagira ngo ntitubitindaho, icyakozwe na IDPS cyagaragaye, ahubwo noneho twahita tunyarukira ku bya EAC. Tshisekedi akomeje kubura muri EAC mu nama we na mugenzi we, ariko noneho turabihuza nuko uwabaye umuyobozi wa EAC uyu munsi bamufasheho umwikomo kubera gutangaza ukuri kw'intambara ya M23 ndetse na Kinshasa. Mushakamba ahubwo bivuga uko babivuze byamuviriyemo kwitwa umututsi cyane rwose. Ibyo uvuga ni ukuri. Dr. William Ruto ngo ni umututsi ngo wo mu Rwanda, ahubwo batangiye kumushakira inkomoko mu Rwanda. Bavuge batavuka. Yaratowe rero, ni umugabo w'umuhanga bitezweho byinshi rwose. Uriya mugabo ashyira mu gaciro. Ubonye ko n'ibyemezo afata adahubuka, aba yitonze kandi ni umuhanga cyane. Bwana se nta mitorwa ya Ruto yego byatumye nongera gutekereza. Nari nzi ko kuyobora EAC hagenda ibihugu bigenda bisimburana, yego, ariko nta sanze atari ko bimeze. Wenda niwamenya amahame yabo, ntabwo ninjiye mu mahame n'amategeko agenga nuza ngo numve neza EAC, kuko uribuka ko ubwo intambara yo mu M23 yari igiye gutangira, ubundi EAC yari kuyobowe na Kenyatta, yego, asimburwa na Ndayishimiye, asimburwa na Salva Kiir, none hagarutseho undi mu perezida wa Kenya. Bisobanuye ko ntabwo hakurikizwa gukurikirana kw'igihugu kw'ibihugu, kuko ari byo bikurikizwa, ari ryo hame rya nyuma. Ni ukuvuga ko hari kujyaho umwe mu baperezida hagati ya Museveni, Perezida Kagame ndetse na Samia Suluhu, ndetse tutibagiwe ko na Somalia yajemo. Somalia yajemo Mushakamba, na Kongo, ariko nayo ntitwayibagirwa. ntabwo twayibagirwa, uretse ko ijyamo idashaka yo n'u Burundi. Ubona ko ibintu bahugiyemo. Ahangaha wanibazaga ati kwihunza inama ya seni bayigemo bihatse iki? Bihatse byinshi Mushakamba, kuko urebye nka Kongo ntirigera itanga umusanzu. Yaba ari ipfunwe rero. N'u Burundi nabwo umusanzu ni u Rwanda rwawutanze. Igihe batanze ubundi ntabwo babamo. Aho byitwa ko batangiwe n'u Rwanda cyane. Urumva rero kwihunza ibibera muri Kongo, ibintu bakoreye muri Kongo n'ubu bagikora, n'ibyo bavuga Mushakamba, n'ibyo bavuga, kuko ntabwo wakwihandagaza ngo uvuge ngo William Ruto ngo ni umututsi wo mu Rwanda, n'uwongera uvuge ngo perezida runaka nzamuhirika, kuri biki ukora ibiki, ujye gusaba inama baguha inama wange kuzishyira mu bikorwa, ahubwo ubashinja ibyaha ubatwerera ibyaha. Mushakamba rero biriya byose, noneho n'imisanzu wo kwitanga
igitangaje ni uko n'igihe neva yarayoboye yase bashobora kuba bataratanze. niko bimeze. Tekereza kugira ngo ube uyoboye igihugu cyawe ntigitange. Urumva biriya kujya mu muryango utigeze utangamo umusanzu bimeze nko kujya kuvumba kuwo wimye mushakamba. Ni kureba umuntu wimye ukajya kumuvumba, ukajya kumuvumba, icyo gihe ugenda wikandagira n'intebe utinya kuyicaraho. Biriya rero byabatera ipfunwe ntibanageyo. Yego. Si wajyayo bavuga bati ibihugu bitatanze umusanzu ukubika umutwe. Uribuka mu nama niyihe hajya n'iya francophonie. Uribuka ukuntu yari yubitse umutwe. Yego. buriya yagiye no mu yase noneho yakubika umutwe kurenza hariya, kuko bajyaga bavuga bati hari ibihugu bitaratanga imisanzu, ati bagiye kumvuga akubika umutwe. Kandi bagerayo muri ibyo bihugu mu manama ugashaka ko ibibazo byawe ari byo biherwaho, ari byo bivugwa mu mwanya mvuge, mu mwanya ntuke ibihugu runaka byaranteye ibintu nk'ibyo. Mu by'ukuri Kongo yagakwiye no gutanga umusanzu uruta y'abandi batanga, kuko niba ubyibuka Kongo ikijyamo yashoye amafaranga menshi mu ntwaro ndetse n'abasirikare n'ibihembo by'abasirikare cyangwa icyari kigenewe abasirikare baje muri yase muri gahunda yo kugarura amahoro. Kandi byose byatwaraga amafaranga nubwo byarangiye bari gukorera intashimba. Yego. Ibi rero abantu bari bafite impungenge ko bizasenya umuryango, ariko hari ibihugu bizi akamaro kawo bishikamye rwose, uretse biriya bibiri bifite ibyo bihugiyemo, ariko nabyo bizicuza mushakamba. Twavugaga ku mushahara, ariko uriya muruto nako ku musanzu uriya muruto n'ubundi ejo bundi rwose ndumva mu nama mbere y'uko atorwa yavuze ati ibihugu bikwiye bidatanga umusanzu bikwiye kwigwaho muri iyi manda rero ya Ruto ushobora kuzavugutirwa umuti. Urumva rero kuba yarabivuze atyo, ibaze noneho abivuze atyo Tshisekedi yicaye imbere ye cyangwa umucuti we, mu gihe ari gutagaguza amafaranga mu bacanshuro, niba yahaguruka akayembayemba, niba yabigenza tutsindize. Noneho mu gihe ari gutagaguza amafaranga mu bacanshuro ndetse na Samidiarasi abaha amafaranga ngo bamurwanire intambara batazigera batsinda. Kuriya ni uguteranya ibihugu mushakamba. Urebye ukuntu muri kiriya kibazo EAC yajemo, ukareba ukuntu yinjijemo Sadeke, ukareba ukuntu umuryango w'ubumwe bwa Afurika ni gusenya imiryango, iyi miryango y'ibihugu. Yego. No guteranya abandi cyane. Byiza cyane, ndabona twagana ku musozo. Urakoze mushakamba, reka twibutsa abari badukurikiye ko tuganiriye ku ngingo zigera kuri 3. Twarebeye hamwe uburyo mu minembwe abaturage batoraguye majoro wari uyoboye ingabo zari ziteye Twirwaneho, zije kurwanya Twirwaneho n'ingabo za FRDC. Bamutoraguye amaze iminsi 2 mu gihuru yararashwe. Yego. Ikindi twarebeye hamwe uburyo Tshisekedi ishyaka rye ryashyizeho imirongo ngenderwaho yo guhindura itegeko nshinga. Bikaba byarakozwe ejo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 11 2024. Turongera twibaza ku mpamvu ituma Tshisekedi na mugenzi we w'u Burundi bihunza gahunda za EAC. Twibaza icyo bihatse, twasanze ari ipfunwe ry'uko badatanga imisanzu bihagije uko bikwiriye. Dusanga kandi biterwa ahanini n'ibyo bakora bihishe bombi, kuko badahuza n'ibindi bihugu bigize umuryango wa EAC. Turabashimiye rero abari badukurikiye, reka tubifurize umunsi mwiza, ariko nanone twibutsa abashya gukanda subscribe, bakande na like, bakande no kuri share ibiganiro byacu, babisangize inshuti zabo, ariko nanone banatwandikire baciye muri comments badushyikirize ibitekerezo byabo. Murakoze rero,
umunsi mwiza kuri mwese. Yari Sentama Mushakamba, mikoro ni yawe. urakoze cyane bwana Sentama, komeza ugire ibihe byiza, ugubwe neza, n'abadukurikiye kandi namwe mukomeze mugubwe neza, icyumweru cyiza kuba kizihiza.